megalayapost.news. The Kamensium jongka jingsngau sarong ka School Christian Higher Secondary School Paham Sim. Mentagasi kalayo ban penkup buram kerpang ya kita yelekai under 17 kibla job hak state level sebrutu kop arajar arpsau. Bat ki ban sami no action ban lek chanong ba Delhi ban nikmat ya gejala Meghalaya. Syaka 63rd sebrutu kop International Football Tournament arajar arpsau ke ban Solongshen. Hagning si lawan menyadar ringkat lang du MLA kenongpo oba Meral Bonds im u MDC kenongpo oba Balajit Rani kinong ilam shnong ke Paham Sim nolor kinong hingkai bat nong penyak school ke Christian Higher Secondary School kita yelek kai bat ki kimi kpa jong ki kena hagning si nolor ke jingket bok kriang ya kene ke knon ban poi chakathong jong jingjop na kaliang u MLA kenongpo oba Meral Bonds im ula IT ru ya kasong pisa komisi benta ban ai ke jingkersan lang ya ke jingnut jingsep ba kene ke knon kale ban nikmat ya ke jela sya ke lempung sebrutu kop hanong ba Delhi. Abang ipe yang gidur kemat ki jompi haga tugas gi. Kadang ngejing kermen ba pin sopoi hau pong juga jingjong. Bat gijing pos niu, gijing mudur, gijong hilang baru haga tugas gi kebaidon lang haga tugas step. Apa dek gijing perwir jong slap haga tugas step. Gijing don rengkat nagaliang jaga school. Ban ai men sim yipi ban kitbok kruyang yipi gitu step ban ngi sau sarong bahaga ni ski bagi yang ban pendan borom ban kitbok kruyang ya kini players kibigi kijumi congratulations yipi bara ki players kiberalane dan pring yipi kibom dan roiman congratulations nak banta jong kaubok sekeliru Beladut siap dudem pensingan, beladut siap dudem gini, bajuban nanti bak marwin mah, iuran lang, ibalayadan bentah nanti ididi, ibalayadan rengkat, bat kene ke tim angsia selong hari ini pun. Kamlong ke besuk, namar gewabun di player jeng ni di praktis hakamadan kabelum keti, kabum nabiang. Abangnya sebentar nanti selong gede Ramadan kabagi ong dau artificial kau. Ablong kau masuk, kau sisa balance. Henry, bila wetnut syarut digit na overcome yang challenges kita, but bila wara ikan nam kaburam. Ke Christian Higher Secondary School, kabelum kadang job ak super top under 17 girls seleksi marga arpusau. Kadang ke buram, ya kadang ke school, ke buram, ya ke kimi pa, ke buram, ya ke senong Paham Sim, ya ke nongpo area hit barak hoi. Pan ada juk ke por ke sobat ship kita ke kabu. Pan ai kita kublai ke kerpang, ya ke Menken Higher Secondary School ru, bat kumju ya ke school apa Nongjiri Press Secondary School, angci napa umsning. Kibadai ki perlok jobi ki belajar hadit kategori berfair. Ban mikmat ya ke jela ke jumi ke pasau sarang galong bahagia ni ke senem marjar pusau baru lain li ke kategori ban mikmat sadelhi kideina riboy ade ke buram bar bakum wei ne gilong mikmat na ke sem boy ke snow ba kade sisa ke por ke kemen bar bangibde ban pendukut je ka tangkat ni banilai kai batui di school lagi di jelah soha ban restom ban lecitom disiplin skill gitu hi kada pila ban adab jadi temperature ada di kablong ko masuk ka khluj ke sunbeneng weather kalong ko khluj kita kasa gini kita ini scam ban mangin persang ban keren ya ka sports department ban penwit pembiang yang facility kat bala namar bagi sutu kot kathia lani kijing bam ki supplement ke bagi haban bam kijing bam ke bagi haban bam lagi ke breakfast ke lunch ke dinner ke bam ke bekongsan marga met jongi gibreu kalong kum ke mesin kala dangim la aban maintain ban pembiang kala amdi ke begidi kala amdi ke juice begidi kala amdi ke supplement fair bagi bam kidi ban long ke biang nang kinyo ke met ke kot ke kathia tentang cucut kemudian yang fitness lajenjar ke sport ke bagongsan ke fitness ke joki nai bam kumar abu pilih alenti
Nai bam kumar ha bentik hai ka bam makin adap ya ka digestion ko jong ti ko ta Meghalaya Post.news